ljudi, ja sam Anđeli, ovo će da budu hiper brzi prifilmovani favoriti, znam da će mi ostati jedni te isti, zato što kao nisam kupila mnogo stvari, a s druge strane također i jesam, tako da koji mi se također i sviđaju, tako da počnemo s ovim videom. Ukoliko ste novi, lajkujte, komentarišite, prijavite se, ja moram brzo da pričam pošto moram da učim posle ovoga i također moram da se vidim sa najboljim drugom i ne budem u kasnim pošto je došao iz Novog Sada. Pozdrav, Dragane. Ok. Da, glavno, ukoliko smo novi, lajkujemo, komentarišimo, prijavimo se. Ukoliko smo stari, kako si mi ti, lajkuj, komentariši, prijavi se. Već si prijavljam. Komentarišite dole u komentarima šta ju želite da vidite. Zanemarit ćemo koliko sam ja nesposobna trenutno, ne znam šta mi se događa sa mozgom, ali to je skroz ok. I počnemo sa favoritima. Dok ja sklanjam senke, pošto također moram i da krenem. Ok. U ovim Lids and Shits ima mnogo stvari koje nisu šminkaste, ali ima također mnogo stvari koje jesu šminkaste, tako da kao. Počnimo sa pozitivom Lids. Ok, prvi Lid jeste ova divna, krasna perika koja se ugrela zato što sam otvorila prozor da bih imala dobro osvjetljenje ili delimično dobro osvjetljenje jer hoću da snimam klipove. Inches, bitch, inches! Baby je roza. Uzela sam je od, napisat ću u opisu kako se zovu, Koko nadogradnja na Instagramu. Vidimo li ovo? It's so glatko, it's so long, it's so niki. Vrlo je mekano, poluprirodna kosa i svi misle da je prirodna kada me vidi s njom kao, ne u smislu prirodna kao da nije perika, nego kao prirodna dlaka, a te su mnogo skuplje. Tako da, za to koliko koštaju njihove perike su ekstra i planiram da radim recenziju jer imam kao više njihovih perika i imam dosta komentara, tako da kao jas, Hanti, jas! Nešto što sam nosila na Fashion Week i vidjeli ste ga u 2 prethodna klipa u maju vezano za Fashion Week, to je ovo, evo ovdje ću vam staviti sliku kako stoji. Kako izgleda, također sam ga kupila sa Instagrama, napisat ću u opisu kako se zove radnja, nisam sigurna baš kako se zove. Ima kao, full je jedan deo, pantalone i kao gornji deo. Na bratele je i dobijete kao ovaj mali, nazvaćemo ga kao low-key Bruce, crop top, nešto i oni su zakačeni, znači ne može ništa vam spadne. Mislim da su univerzalne veličine, nisam sigurna ili imaju veličine, ponovo napisat ću i to u opisu. Ekstra su, mnogo su dobri, full je identično kako izgleda na slikama. Mislim, naravno, kao jedno je manekinka, jedno sam ja, tako da kao tu postoji razlika, ali u suštini je ekstra. Nemam komentar više, koštalo me neka jadara fazom 2000 ili tako nešto. Za ovako cool odeću preživeću. Ok, sljedeće jeste posljednja stvar vezano za odeću, to je ova košulja i možda nas podsjeća na jednu drugu košulju koju ja često nosim, a ovu sam nosila u Novi Sad. To je od mog oca košulja koju sam krala dugo i dalje je kradem, samo je ova crno-bela sa mnogo manjim kao ovim kockicama, dok je ova sa mnogo većim kockicama i vrlo je kao lesbian chic, velike kocketine, iste su veličine, cool je, ova je također muška, ne sjećam se koliko je koštala, za košulju iskreno previše, ali da, ekstra je. Tačno se vidi kao da je ova deblja, ova je malo tanja, zato što kao H&M, i buvljak verovatno, nemam pojma, ali kao ekstra su obe, ova mi je u favoritima, ova mi je kao staple, ovo vidjeli u nekom klipu, nisam sigurna. Ok, idemo dalje. Sljedeći favorit, spomenula sam ih u nekom klipu, to su ove naočare, bez obzira koliko su kao gaserske, vrlo mi se sviđaju uz određeni stil, baš su čudne, dobila sam ih besplatno od lika od kojeg konstantno kupujem naočare i on je bio fazonu, danas si lepa, evo ti naočare. Kao ne vidi se oči ispod njih, imaju ovu crnu liniju što obožavam, izgleda vrlo cool i onda dobiju skroz drugi oblik zbog ove linije, a onda viri malo gornji deo ovoga. Uživo su kao crvene sa naranđastim kao reflektom, nisam sigurna koliko se to vidi ovdje. Na meni kao iz profila izgledaju kao odavde kao naočara, ali odavde izgledaju kao ok. Vrlo su kao čvrste i mnogo ih volim. Idemo dalje, jedan lik u Knezu što konstantno prodaje. Sljedeći jeste ovaj plavi pigment Constellation od NYX-a. Mislim da smo svi informisani da obožavam ove njihove pigmente, imam ih par i obožavam ih. Naravno, truse se više zato što su pigmenti, logično. I kad radite s pigmentima najbolje bi bilo da kao ih koristite
prvo, a onda radite kožu, ali kao ja to svakako radim, tako da mene boli uvo. Mnogo je lep, mat je, ali kao ima low-key sheen, što ja obožavam. Gledam koliko brzo moram da završimo. Moram sve klipove da završim za 40 minuta, a planiram još klipova. Ok, sljedeći favorit jeste Miss Sporty u 012 Wine. Znači, vrlo je sangria boja, ne znam, vrlo je ono kada popijete pa vam ostane ono kao trunčica vina u čaši. E, to je ta boja otprilike, ono slavsko vino. Prelepa je, hiper je mat, odlična je za precrtavanje, kao i ona njihova slow koju ja konstantno koristim, tako da mislim da smo svi informisani da obožavam Miss Sporty zato što su prejeftini, a predobri, tako da bar u smislu olovki za usta, evo je ta slow koju konstantno koristim, to je ona 007, a ova je 012, čisto znamo, for reference. Ok, sljedeće jeste nešto što koristim konstantno, to je Contouring Eyeshadow Set u Brownies with Frosting 02 od Essence-a, to je ovo, ne konstatujem ovo, nego konstatujem ovo zato što je hiperpigmentovano, ekstra se blenda, odlično je, ali ja ga ne koristim kao za oči, bez obzira što jeste za oči, nego ga koristim kao highlighter, dok sam ga imala, i contour deo, ali ga nisam koristila kao ceo, nego samo kao ovdje, ono jedva, i kao sa malom četkicom izgleda, toliko izgledate sculpted, bukvalno ga vadim jednom 100 godina da kao sculptujem s njim, zato što kao ne znam zašto, ali je ekstra. I onda svaki put kad ga izvedim budem uzor, o moj Isuse, koliko si dobar. Ok, sljedeći. That's what she said. Sljedeći favorit jeste Camouflage Full Coverage Concealer. Jeste full coverage, odličan je u 05 Ivory boji. Imaju, ja mislim, 2 boje, nisam sigurna. Imam ga jedva još, ali je odličan. Imam ga taman toliko da mogu četkicom da ga izvadim, tako da kao ekstra je, obožavam ga. Nije moja boja, malo je rozikastiji od moje face, ali je ekstra kao korektor. I čim je rozikastiji, automatski je bolji da se pokriva ovo, bar za mene, jer kao ja imam plave i zelene u suštini podočnjake. Mada moji podočnjaci nisu nešto naglašeni, ali sve jedno. Antifavorita ima relativno malo, tako da smo ok s tim. Ok, sljedeće jeste Kiko Makeup Milano 131, koju smo svi informisani da ne volim. Kupila sam ga još kad sam bila u Italiji i kao nikako da ga koristim, nikako da ga konzumiram. Vrlo je težak za blendanje, vrlo je naporan. Imam tonu istih ovakvih boja koje su 30 puta bolje. Nisam sigurna da ću ga ikada potrošiti, pre ću da ga bacim zato što mu istekne rok nego što ću da ga potrošim, ali kao dobro. Sljedeći teški antifavorit jeste nešto što trenutno panujem, to je Avon Illuminating Face Pearls od Avon True Color. To je ovo. Apsolutno nije pigmentovano, kao šatro je highlighter, zapravo je full rumenilo koje je apsolutno, kao ja ne koristim rumenila nego ih koristim kao senke, ali kao ovo je Aura Prime Me Eyeshadow Base, Rich Texture, Easy Blending, Vitamin E. Bukvalno nema nikakvu pigmentaciju, kao da stavljaš vodu na oči. Ne zanima me, bukvalno me ne interesuje. Sljedeće jeste Luns Cosmetics Lip Liner in Red. To je ovo. Nije zbog kao ekstra formulacije, samo je boja trash. Boja je kao crvena, zove se red, a bukvalno je roze, bukvalno je boja moje kose uživo, nisam sigurna da li se vidi. Znači ja kupila zato što sam zaboravila, a išla sam na žurku i onda sam zaboravila da ponesem lip liner i onda mi je trebao crveni i onda sam kupila ove jer nisu imali one koji sam u tom trenutku nosila na ustima u Liliju. Ja se vratim u restoran, kao sedla sam s drugaricom na koktelima pre žurke, ja kao okej. Nadam se da vam se svideo, lajkujte, komentarišite, prijavite se, zapratite me na Instagramu, meni su prvo meni i ukoliko se još niste prijavili, what the fuck, komentarišite šta još želite da vidite od mene. Ok, bye! Ne, nije bye. Ovdje vam je klip prethodno 2, možete da ih kao konstatujete i ovdje mi je faca, ok, prijavite se, gledajte, ok, bye! Subscribe.